U Šumadijskom okrugu prošle nedelje poskupela su telad simentalske rase težine do 160 kg na 460 dinara po kilogramu, a više je bila i otkupna cena tovne junadi i iznosila je 240 dinara po kilogramu. S druge strane, niže je bila cena krava za klanje, 160 dinara po kilogramu. I u Braničevskom okrugu su po višoj ceni otkupljivana telad telesne mase do 160 kg, odnosno za 350 dinara po kilogramu. Prasa telesne mase od 16 do 25 kg pojeftinila su u Kragujevcu na 150 dinara po kilogramu, a širom Podunavskog okruga njihova cena je bila 140. U Požarevcu je bila niža cena tovnih svinja, 110 dinara po kilogramu. U Pirotu su se obe kategorije prasadi prodavale po istoj ceni od 240 dinara po kilogramu.